Ti gledaš Studomat TV, tvoj vodič kroz studentski život. U Grčkoj je popularno da studenti stavljaju ruzmarin u kosu tokom ispita. Ruzmarin je poznat od davnina, a pominje se i kao lijek za mozak u Šekspirovom Hamletu. Ova biljka sadrži prirodne sastojke koji našem mozgu obezbjeđuju proteine, što pozitivno utiče na rad mozga, a čovjek tada brže razmišlja i lakše donosi odluke. Studija o učinku ruzmarina je imala veoma zanimljive rezultate. Naime, učesnici su bili podijeljeni u dvije grupe. Prva je udisala esencijalno ulje ruzmarina, dok druga nije. Prva grupa je imala 60 do 75% veće šanse da se sjeti stvari za razliku od grupe koja nije udisala esencijalno ulje ruzmarina. Glavni element koji povećava našu memoriju je cineol. Ovo istraživanje pokazuje da su ljudi koji su koristili ruzmarin u određenim svakodnevnim zadacima imali bolje rezultate. Ruzmarin je efikasan u borbi protiv promjena raspoloženja, stresa i poboljšava brzinu razmišljanja. Što se više cineola apsorbuje, to ćete postići pozitivnije rezultate. Vrijedi probati barem noć pred ispit. Sretno! Studiranje može biti zanimljivo. Kako? Gledaj Studomat TV i čitaj studomat.ba. Ti gledaš Studomat TV, tvoj vodič kroz studentski život.